Kua puta he whakamārama I te kāwanatanga e pāna ki tā rātou kaupapa hou, e tūwhera ai e tahi huarahi whaimahi hou ki te marea, o tira ki te Māori anō hoki, hei roto I ngā tau e toru e tū mai nei. Kua whakaritea e te manatū whakahiato ora he pūtea, hei whakatairanga ake, hei whakapakari ake I ngā hōtaka ako mahi hanganga. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. He o huringa rehe e wahana I o rātou wheako ki te minita. He rā ngai ki hai tēnei uri o Poraurangi I Wawata. I never wanted to be a builder when I was younger. It was just all of a sudden kind of thing. He māmā ao te pō te ao te mahi a Gloria Kora I mua I tana kuhu ki te hōtaka o mahi toa. Just doing, full-time mum. I was doing some part-time work with safety nets. Pretty much coming to mahi toa pretty much just set me up. Ai rā nā mahi toa I puta I tōna I hu ki te whai mahi motu hake I roto noa I te toru marama. Tuia ki tēnā ko kora hoki te wahine tuatahi, kia piki tūranga. I'd be lying if I said I had apprehensions at first, but no, she's fitted in really well and she's just part of the team. And if anything, she's given some of these younger guys a bit of a hurry up, I think. Puta ana te pāhoa te kāwanatanga I te rā nei, warurau katoa ngā Māori katau tokona I te rāngai mahi. We are making an announcement around Māori trades training and also He Poutama Rangatahi. We are looking to invest $24.1 million across these two key programs. Koni atu I te waru o rau te Māori kaore I te mahi, ahakoa no mua atu I te urutā e rā tatauranga, he kahake I ngā kohinga o te motu. We've got to shift it in a way where we're investing more into the upskilling and training and education side so that, as I said, the employment opportunities they have are more secure and are better paid. Ahakoa he rāngai mahi mui ana I teira tāne, hei tā kora, me kaua e whai ti te titiro. I just feel like one of the lads, to be honest. Yeah, I love it, to be honest. I love building. Lifting's not an issue. And just build good relationships with the men. Yeah, like it's good. Like it's just, I don't think it should be gender. Do you know what I mean? Ka mutu ka tuari hia te kaupapa nei ki ngā taone nui te kore mahi pēnei I Taranaki, Tāmaki me te Tairāwhiti. Te o Kiwa McLean, te karere.